Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ko Pukumahi me Māngere by Aesop. As usual, there are two kupu hou. The first is Paki hore, and it means lazy or indolent. Ina te Paki hore nā, e karo nei ngā mahi I te marae. Look at that lazy bum avoiding all the marae jobs. Our second kupu is tau utu utu, and it means to alternate speaking. Ko te tikanga I tēnā whare he tau utu utu. The custom at that whare is to alternate speakers. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ko Pukumahi me Māngere, nā Aesop. I te uia o tētahi taitama paki hore ki te roa o tāna takoto I te moenga, kahi anga ka pakirara hoki te whakautu. Ata atu, ata mai, whakatauria ai e au ngā take roa, e rua aku hine paruhi. Ko Pukumahi me Māngere, e noho tatana mai I tōku taha. I te oho ngā tonutanga ōku, ka whakatakoto mai ia o rāua, I ārāua no take. Ara tētahi ka nonoi ia hau kia ara ake. Engari anō te tuarua, ka whakawaiwai ia hau kia takoto tonu atu. Me te aha ka tau utu utu rāua, ki te haranga ake, ki te korenga rānei. He oti tā te mea, he tikanga nā te kai whakawā taurite, te whakarongo ki ngā kōrero katoa a tēnā, āmua I te whakataunga o te take, ko tai kē ki te wā tina. Ko te kiko o te kōrero, kua mahake ngā takunga a te paki hore mō te Māngere, ia te whaihua mō te Pukumahi. Industry and Sloth by Aesop. An indolent young man, being asked why he lay in bed so long, jocosely and carelessly answered, "Every morning of my life I hear long causes. I have two fine girls named Industry and Sloth close at my bedside as soon as ever I awake, pressing their different suits. One entreats me to get up, the other persuades me to lie still, and then they alternately give me various reasons why I should rise and why I should not. In the meantime, as it is the duty of an impartial judge to hear all that can be said on either side, before pleadings are over, it's time to go to dinner." The moral being, the lazy have more excuses for their sloth than the productive have for their industry. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors. So all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Poto. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address, and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join, and a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends and whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.